Abantu bakunda Imana hano ni bande? Abantu bakunda Imana hano barimo? Abantu se baba bazi korali yitwa Gisubizo? Aya. Mume uyu mwanya nakire korali yitwa Gisubizo. Aragas un petit morceau. Abafaransa bavuga un petit morceau. Tubafite un petit morceau. Nagumana kumva ariko please Gisubizo. Are you guys ready? We are about to wrap it up. Amasaya yagiye. Ariko man, look at yourself, look. Look who mwategereje man. You guys are amazing. Gisubizo, are you guys ready? Is Gisubizo ready? This is a special performance. Kubera ko buriye dufite ahantu duturuka tugomba kwibagirwa. Gisubizo, let's wrap it up. Hano dufite Mbabayumbe. Mwitari yo gutata. Tugiye gutata, right? Tugiye kugota, right? Ebana umuntu sohoka ubwo turamenya ko adakunda Imana. Ariko this moment is actually very special as well. Let's do. Yeah. Let's go. Come forward. Buvira tombe, eh? Buvira. Yes. You ready? Mwihangane imbere ko turimba ino ndirimbo ya Gisubizo. Ndagira ngo tugire ijambo rito gato duha umukozi w'Imana. 1 second, just a second, please. Yes. Yes, ashimwe cyane. Yes, ashimwe. Hallelujah. Amen. Hari abantu bizera Imana tuzamura ibiganza tewe. Hallelujah. Ijambo nababwira ndi rimwe gusa. Uyu mwaka uzababera uw'amahoro. Hallelujah. Imana izabigaragariza cyane muri uyu mwaka. Imana ibagire neza cyane. Amen. Yes. Umwaka mushya kuri twese. Reka dukomere Imana amashyi ko yaturinze. Turi hano ku butumire bwa The Ben, ku mushinga w'indirimbo twakoranye nawe ifite amateka akurikira. Twaje kubabwira ku urukundo rw'Imana. Hari inkuru ushaka kubasangiza ikubiyemo indirimbo tugiye kuririmbana namwe uyu mugoroba cyangwa iki gitondo. Nuko urukundo rw'Imana ntabwo rugira imipaka, kandi urukundo rwayo twaruboneye mu rupfu rw'umwana wayo ikunda Yesu Kristo. Yatanze ubuzima bwe ku bwacu. Yafashe ubuzima bwe arabuduha bwiza, twebwe tumuha ubwacu bubi. Yafashe agahinda kacu arakikorera aduha umunezero we. Yafashe ibyacu byose byaturushaga. Yafashe bya bindi byose bifite amazina ntashaka gusubiramo hano, arabitwara aduha ibye byiza. Amen. Ndashaka kukubwira inkuru nziza uyu munsi. Umwaka wa 2026 ndashaka kukubwira ngo Imana iragukunda. Amen. Ibyo uzanyuramo byose, ibikomeye bizaremerera umutima wawe, uzibuke ko hari umuntu ugukunda.
agukunda umeze nabi, ntabwo akunda abantu beza, akunda abantu babi. Nuhura n'ibikomeye, nuhura n'ibiremereye, bya bindi udashobora kubwira inshuti n'umuvandimwe, uzibuke ko hari umuntu iruhande rwawe, nta wundi ni Yesu Kristo. Twamukomera amashyi. Amen. Yes, Amen. yambaye umubiri wacu aduhuwe mwiza. Amen. Thank you very much. Tubifurije umwaka mushya mwiza, Thank you. umwaka wo gutera imbere, wo kugera ku bikomeye. Imana ibahe umugisha. Yes. Gisubizo, let's go. Band, you guys ready? Yeah. Uze kugaragaza unyeganye guhimbaza Imana. Hey! Amen. Yelele, 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 yelele. Hallelujah. Yes. 하루이 아무에 우기사게 곳에 야마루 우비가에 하루가비 하루이 아무에 우기사게 곳에 야마루 우비가에 하루가비 바라시야기 이유무야자 배구 구도야구 수고나이무 배기 바라시야기 할렐루야! 하루 위야 무예 기사 깜바라 하루가미 예메라 Temera
So thank you so much. This moment was very special, and you were here when this moment was taking place. You were also very special. Kandi Imana iguhe umugisha. So now we are wrapping up New Year's Groove Edition 2. New Year's Groove Edition 2 irarangiye. Kandi Imana ibahe umugisha.